Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed Said Raslan. Davattағы danışmanduluk. Allah Teala aytты: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. O Muhammed, айтқын, менің жолым ушундай. Аллах тарапқа чакырам. Бекем илимдин негизинде мен жана мени ээрчигендер. قل هذه سبيلي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله لا إلى سواه. أدعو متجردا إلى توحيد الله لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية وإنما أدعو إلى الله تبارك وتعالى وحده. Менин жолум ушундай дегенде мааниси, менин даватым, менин сүннөтүм ушундай. Аллах тарапка чакырам дегенде мааниси, башка эч кимге эмес, Аллахтын жалгыз өзүнө, таухидине чакырам. Байлыкка же бийликке жетиш үчүн эмес, жамат же секта чогултуш үчүн эмес, бирок даватым Аллах Тааланын жалгыз өзүнө чакыруу. Айткын, менин жолум ушундай, Аллах тарапка чакырам, башка эч кимге эмес. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى سواه على بصيرة على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. Бекем илимдин басыранын негизинде дават кылам дегенде мааниси шариат илими жана акыл далилдеринин негизинде дават кылам дегендик. Басыра деп акыйкат менен жалганды айырмалап берчү илимди айтабыз. وليس المقصود بقوله تعالى على بصيرة العلم بالشرع فقط. فكثير من الناس عندهم علم ولكنهم يسيئون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إساءة بالغة حتى إنهم لا يدعون إلى الله وإنما يصدون عن سبيل الله. Бул аяттагы бекем илим, басыра бир гана шариат менен чектелбейт. Жок, көп адамдарда шариат илими бар, бирок дават кылуунун жолун жакшы билбегендиктен даватты туура эмес кылышат. Ошонун кесепетинен керек болсо алар Аллахка чакырыштын ордуна Аллахтын жолунан адамдарды тосуп салышат. مع أن عنده علما بما يدعو إليه ولكنه لا يسلك الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحينئذ ينفر الناس عن الدين وعن الحق المبين فيكون صادا عن سبيل الله لا داعيا إلى صراط الله المستقيم. Айта турган илими бар, бирок дават кылуунун хикматын эптей албагандыктан адамдарды динден качырат. Ошентип Аллах тарапка чакыруучу болуунун ордуна жана акыйкатты баяндоочу болуунун ордуна түз жолдон адамдарды тосуучу болуп эсептелет. فليس المقصود بقوله تعالى على بصيرة العلم بالشرع فقط بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. Басыра дегенде мааниси бир гана шариат илими менен чектелбейт. Бирок ага шариат илими биз дават кылып жаткан адамдын акыбалын билүү жана максатыбызга жеткизчү туура ыкманы билүү, башкача айтканда данышмандык кирет. فيكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. قد يكون بصيرا بحكم الشرع ولكنه ليس ببصير بحال المدعو وحينئذ يدعو وينفر الناس عن دين الله ويصدهم عن سبيل الله. Демек, дават кылуучу шариат илимин жакшы билиш керек, дават кылынып жаткан адамдын акыбалын билиш керек жана данышман болушу керек. Илимдүү болуп, бирок адамдын акыбалын эске албай дават кылгандыктан, аны динге тартпастан тескерисинче динден качырып, Аллахтын жолунан тосуп таштоосу толук ыктымал. فلا يكون هذا داعيا إلى الله تبارك وتعالى وإنما يجب أن يكون بصيرا بحكم الشرع وأن يكون بصيرا بحال المدعو وأن يكون بصيرا بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. هذا أمر مهم جدا. Ошондуктан даватчы шариат илимин, дават кыла турган адамдын акыбалын жана дават кылуунун данышмандыгын билүүсү зарыл. Бул өтө маанилүү нерсе. هذا أمر مهم جدا لأنها سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل من اتبعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана аны ээрчигендердин жолу мына ушундай болгон. Айткын, менин жолум ушундай. Аллах тарапка дават кылам. Бекем илимдин негизинде мен жана мени ээрчигендер. فإذا لا يكون الإنسان ممن تبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدعو إلى سبيل الله وإلى طريقة رسول الله ولا يكون كذلك أيضا إذا دعا إلى سبيل الله وإلى
طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير بصيرة. Егер адам Аллахтың жолуна чакырбаса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө чакырбаса, ал адам пайгамбарды ээрчүүчү боло албайт. Ошондой эле, эгер Аллахтың жолуна жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө чакыруу менен бирок даанышмандыкты колдонбосо, ал дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ээрчүүчүсү деп эсептелбейт. فلا يكون من أتباعه على الحقيقة إلا إذا كان داعيا إلى سبيل الله تبارك وتعالى، داعيا إلى الله تبارك وتعالى متجردا، وأن يكون في دعوته على بصيرة، فيكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصلة أي التي يسلكها من أجل أن يوصل الدعوة إلى من يدعو. Бирок ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан чыныгы ээрчүүчү болом десе, Аллахтын өзүнө, Аллахтын таухидине чакырсын жана басыйра менен даават кылсын. Башкача айтканда, терең жакшы шарият илимин билип, адамдардын акыбалын эске алып жана даанышмандуулук менен даават кылсын.